busy kakhulu SK ziningi vele izinto ezenzakalayo kubhizi futhi umele emcimbini onye insizwa lapha uMafafa ezinye insizwe esiphila nazo ke lapha negarage eThekwini ebandleni lakwacapha lapha shothi naye uzalo lakhona kwacapha lapha kunomkhehla ukhehla umakodwayo siphuthuma khona isikhathi asisekho sekulate kodwa manje ngiyabuka nami ukuthi khona inkinga kahle yenzeka lapha emcimbini kaMafafa ngoba mina angiyena umuntu ukuthi afike bonke abantu sebefikile ngoba ngifike eqala noma ngifike emuva Njenge sonela kwethu ayimisela futhi ngizoma manje kumele into engayazi manje imicimbi nje imicimbi kumnandi nabantu abamenyiwe awubazi ukuthi obani kodwa imicimbi futhi enjena umuntu akamenya kuyo ngokwezulu nje ayikho insizwa emenywayo odondweni ayikho insizwa emenywayo emkhehlweni sasihamba lapha sasingekho consent ukuthi mhlawumbe khona bani mhlawumbe akukho bani sasihamba nje umsizwa njengababili mina ngumuntu othanda kakhulu abantu mayebona mina ngazi ngoba sebeyibona uPopayi noma mhlawumbe ngesakhiwo kaPopayi mase ngigqokile ngazi bangifika nje kusuka umsindo ongakaze ubone bangithanda kakhulu abantu mangiqhamuka nje kuba nesiphithiphithi nokungalawuleki kwabantu ngoba ngithema ngingena lapha kwaMafafa kwavele kwangqonqa isikhohlo umsindo lapha nakukhona etendeni umsindo lokho wasala angiqala ukufika emcimbini mina abantu bejabule ngalolu hlobo ikakhulukazi okwesi-ke bajabula nje abantu khona umaskandi kuthiwa sebekhona la asebefike kuqala nawo nomphathi ohlelo unginikeza imic angazi mina yini unginika imic kanti kuthiwa imic iphathwa ubani umshawudi kulowa mdlalo lento siqala manje nokuzwela uyabona ukuthi ayisehli kahle sekukhona nabanye sebedlile lapha amanzi abonjwana sebekhombana ngemino omunye usecabanga umusha sekuthiwa khona ukhipha isibhamu uyabona babona ukuthi akuyona indawo efanele mina njengamanje masinje ngathi-ke mina mangisukuma kwasala umacingwane phakathi asahambe amacingwane wakasitshela abantu bangakube enkandla la usafuna ukuhlala nabo ngaphuma nje ngo-backdoor wetende mangiphuma ngo-backdoor wetende akunazi insizwa ngaphandle izijabula ngibingelela lapho ngahamba nje kahle ngangena emotweni ngoba iy'moto masifika lapha indawo ukupaka yikho iy'moto yishaya ujenga lapha ziningi imoto yami le ubhoba uphambili bese kulandela enye imoto bese kulandela iFortuna yami futhi ukhona nje nenye insizwa yakamkhize lapha ehamba ngeviyana yabo yangithatha le nsizwa yathi ayigcokama ngena lapha emotweni yami uzophuma ngamanje baphuma ney'moto zami ngoba izodile ephuma yabona ukuba kuhle kwakho nokugeza kwakho ungazenzi uy'nyeze ngokuwena thina sikuthandela ukuthi uyayithanda ukuze siqale ukukuthanda wena uyithande kuqala awuzofika umfowethu awuzokaka ngale phasi kwayitaba bayibona umisa abantu amabedlala so amaphepha ngakusasa masebhala ukuthi ushaywe ngempama sengiyabona ukuthi futhi amanga umuntu oyedwa la futhi uyedwa umuntu okhanda lento yabo ngabona ukuthi no lento ngoba iyabheka kahle lento umuntu uyabuka le mfowethu igcina ibulalisa abantu emahostel useshonile umuntu mhlawumbe uzelingane ingane zakhe seziyakhula zazi ukuthi ubaba washona wadutshulwa eGoli ehostel eDenver hostel noma eJP hostel edutshulwa ngenxa kaMthandeni kanti mina ngumuntu okuthula noxolo futhi ngiyiswenkela mina ngigqokela kahle ngiyiculela umaskandi ngingcokolele angiyena nje umuntu odla ngalesikhathi ngiphuma emcimbini olundi ngiseva umcimbi nokuthi ngagcina sekuchitheka igazi noma kugcina sekumosheka umcimbi womuntu ngempela ngangiseva mina
namandla ami nodumo lwami ukuthi angiqhelene nalo yabo kusalela abantu vele abangeza ukuba akungeza ukuba namsindo uma bekhona yabona sabonisana ukuthi noma ungizwa akasale khona njengobhuti omdala akhombisa ukuthi besingazile la emcimbini ngokuthi sizowumosha umcimbi ujabula kwabantu kuvimbeka kodwa akasala elungisa isimo emumva khulume nabantu aba-addresse kahle masifika lapha kusamukelekile ngenxa yabani na ngenxa kaMthandeni ukuthi uMthandeni lapha sekuqhamuka unyanyo nje enkwalwazi lwasekhanda nabantu abasebenza abamnyama abakhama abakhanda unyanyo asiqondise ukuthi icala ukujatshulela ngabantu akukho kube lokho nje finish ukujatshulela ngabantu mfowethu siqonde nje ngqo ngoba sothi kunonyanyo akekho umuntu onyanyo ngenasizathu manje-ke icala manje kube sengathi mina thina umcimbi siwufohla ngamabomo siwazi siwazi kuqala ukuthi ayikho i-agenda besizanayo ukuze basale beyikhandela wena i-agenda yabo angina-agenda mina abafowethu laba usebenzile lapho umfowethu siphila naye wenza ubhuti ngoba nami anginayo agenda ukuthi bengiye lapha ngimi nami ngiyasukile mina ngiphuma lapha ngiyafuda kodwa manje kusizane bafowethu ngoba egcina kosuku funa siqabe ngomphakathi ngoba bafowethu yekani le project makabe bafowethu masihloza ukuchithela igazi nina ngibani ngoba kusibili funa nilazi iqiniso libe buhlungu liligwinye lilithimise ninqaphe bese siqhubeka nempilo ngoba phela okuNkulunkulu uyanazisa lokuthi ngidila nomuntu onjani nani tshela ayisenkile-ke nongizwa ngalilalanga wayegqoke njengami ngiyaqonda futhi ukuthi kukhona abangathandanga ngizwa mayisala ngenxa yokuthi hhayi ngoba bebezonto ngizwa bezonto into ayigqokile uyabona ngoba wayigqoke njengami nje ungizwe lapha senkile egqoke kahle indima edlala ungizwe inkulu kakhulu lapha ungizwe udlala indima ubhuti omdala one wadlala indima futhi ukuba insizwa yasenkandla ethembekile kubantu bakubo uyabo waphinde futhi ungizwe waqondisa isimo sokuthi kungabi sengathi ngoba silapha sifisa kumosheke nathi sifisa ukufika sihlale phansi sidlale umdlalo wembali ngoba siwujwayele umdlalo wethu emakhaya. Ezomaskandi